ngase phongkhiba tongan manipuri siphongsinga amasung thokhiba thawdo wathoksingi maruibi ipausing miyamna thamsigi ahanbada ngarang Maharaja Sanajaoba Lesemana thagalakpa post angkatang Facebook tigi lokosarakan miyamda share tawjaramge punamak ngakpirasi punamak kanbirasi Leibase Ebudhu pakhangmana panba ngakliba lebakni he tongbasing Ebudhu nangna warakpiro sangjaradi ngakpigani hauradi aphabu oiroi heba wafam khara thagalakli loinana makasa tharak poina topa maruibi pausing asi phonging digi miyamna thamjage naharol gi thaudang pauksi dana sum phongdi Ramananda gi singdok warol yaningde haukiba Mars kunga tarukta sagangi Christian gi function amada mitei misa takhilamam Ramananda koba Christian lining satkraba miyamana sanamai lining satsaba amadi Hindu lining satpa miyai khudimangna mi ama siba matamda thonga mai olaga imungda sangdringaida tairen mana ising khikpigi satnabibu numit aduda takhilamam Ramanandana function da khamba asaba maibu satlaga tairen khikpigi maung matin situno karem ka thaina khibu thawongbu maitai inat semgat lupna yaningda phongdorakli lup asigi secretary na thadorak pa several sina makha tarakli bidi mauna media gi kuthangna lale ngakpi waina sengdorakli bu opamasi function amada ngangkhibugum miam tin mapam amada sengdokpiu mamangda sumitei masa Christian lining satkraba miye manasu ngamu usin sinbigi maramna karem ka thaina bigi muongda una sinmana usin wana sinmana wasin haigadabani nungna sinmana nungsin haigadabani haina karem ka thaina khiba kya lekre matungna amohana mitei masa Christian lining satkraba singna mitei gi lining amadi satnabi bu hunduna ngangbigano hainasu lup asina makhatana su khangalakli makasa tharak poina hoyelan pau sedige topa maruiba pau krana muk se minister amasum lup krana koki singbu Myanmar gi illegal immigrant sing ni haire haiduna NSRC do wakalakle Manipur Human Right Commission allegation se minister amasum lup kragi mathakta prime office puthorakre haiduna close taksingre All Manipur Youth Protection Committee Amiko na Manipuri Kuki tribal singbu Myanmar gi illegal immigrants sing ne lana phongdoraki buwa mama Impal nungtigi ayukta phongma pauksi amada phongdoki have yauna Amiko khaktana tana Federation of Haumi Kangleipak kanmalup amasum World Mighty Council amasum minister na fawa wapamasi phongdoki ba haibigi allegation tawraduna National Human Right Commission NSRC gi wakalakpa complaint petition ama Manipur Human Right Commission na complaint case una lokolaga oil sathana bohonarakpada complaint tawrakiba miye du commission gi makedigi hanjin mahaki petition gi mari leinana oil gi damak laknana ba khanglaba fawda laktaba gi loinana makna tawrakliba allegation sida minister amasum maming palliba lupsing sigi mayokta prime office putokpa ngamdre haiduna commission na lokhatluraba complaint case ama close tawsila haidi Adumoina commission na pikibu order gi matungina case asi complainant laktabana maram oiraduna close taksinduna dispose tawrabanina karigumba complainant sina pamlabadi amuhana Manipur Human Right Commission wakalapa yabagi liberty pire hahibaga loinana Amipko na phongdokibu wafam singaduda defamatory oiba wadrol sing yaurabadi complainant asina maki jurisdiction da leiba magistrate amada Indian Penal Code na pidiba benefit sing lauraduna magistrate amada wakatpasu yagani hanisa phongdorakre Wapam asigi matangna haukiba sagol sunumita Manipur Human Right Commission MSRC gi chairperson Justice UB Shah amasum commission gi member KK Singagi koramna matter silakhi commission matter silakholaba matungna khanaraga pikiba order gi matungina phongdokibada Tenopol district ki Sita village gi Manglenlan haukip ko miyamana koki singi mayokta incitement of communals hatred amasum defamatory statements sing pibagidama All Manipur Youth Protection Committee amipko ki members singbu sarak PBU amasum masigidama cookie singda demes PBU haijarakibani so haidi miyasigi complaint petition adu National Human Right Commission gi net portal gi fanglaba matungda MSRC na complaint case number 17 14 15 2023 register tawdun lokhatkimani haidi complaint petition asida petitioner Manglenlan haukipna phongdoi haiba singsigi manungna ningsingba thoktraba matamdigi hauna cookie singasi Manipur gi indigenous tribal group amani amasum cookie rebellions cookie risings Anglo cookie war haina khangnam cookie singi ningtamba dignity amasum ancestral lands ka nabigi dum British ki mek an lanam kumja English nga magsam pan ga tara atre tegina English nga magsam pan ga tara ga mapna sona khibaga loinana cookie singasi thauna phaba lebas ki freedom fighters sing haina phongdoraki aduga anisuba malem gi lanjau gi matamna British ki makuti gi leba subu ning tamna na bohona kiwa Subhash Chandra Bose ki leadership makha Manipur gi cookie sing Indian National Army di yakhi
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ INA ꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯅꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯔꯆ 15, ꯏꯪ 2019ꯗ ꯑꯃꯤꯞꯀꯣꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯃꯤ, ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯔꯗꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯆ 19, ꯏꯪ 2019ꯗ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆ 18, ꯏꯪ 2019ꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯪꯂꯦꯝꯂꯥꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯄꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯐꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯂꯛꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯄꯣꯁꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯣꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ INA-ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐ꯭रीꯗꯝ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯔꯁ ꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃ ꯐꯦꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯤꯞꯀꯣꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 1963 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯌꯧꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯕꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯤꯞꯀꯣꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯂꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯪꯂꯦꯝꯂꯥꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ NHRCꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ MHRCꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨꯔꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯤꯞꯀꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ IPCꯅ ꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯁꯨ ꯏꯃꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯄꯣꯁꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯇꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯗꯁꯨ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯥꯠꯀꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯔꯅꯦꯁ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯗ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯁꯨꯔꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯞ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯟ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯔꯥꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫
conviction gi mayok te Rahul Gandhi na session court asida file tawrakiba appeal adubu court asina lausinki adomoina mak pu CJM court amana pi hiba phadoki order adudi session court asina stay tawkidi adubu Rahul Gandhi bu phadok pi case ki complainant oiriba Purnesh Modi da Rahul Gandhi na maku phadok pirakhiba order satna hanbigano hairakpagi matangda notice ama issue tawki notice adu Purnesh Modi na tha sigi tara phawgi manungna pakhom pirakna basu khanki Surat ki session court asida ngasi Rahul Gandhi na file tawrakhiba appeal asida loinarkhiba player anini ahanba player da maku phadok pirakhiba order adu satna handana thambiyu haibasini aduga ani subadana mona regular bail pibiyu haibasini amasum matang asida lakliba wafamdi Rahul Gandhi gi appeal da yauriba player ani sigi manung ani suba player sikari gumba session court asina ayaba piraklabadi mak MP oibidik disqualify tawkiba Lok Sabha secretariat ki notification du satna handaba loinana Rahul Gandhi na amu hana Lok Sabha gi member oigadoribani hari panme yabadi kumja English ngani ga taraka mapan gi April matamdu pangtukiba Lok Sabha election ga mari leinana Kerol ko mafum amada satakhiba election campaign amad Rahul Gandhi na Quran mapuna magna Modi hariba yumna asi sizinariba kari gino haipu wafam phong do khabi gidamang maki mathakta IPC gi section 499 amasum 500 gi makhara serak pibi na wakal khibani swairi wakal asigi wayal satraba matung Surat ki sub judicial magistrate namana makpo sayani gi phadok pi khrabasu mangona pi khiba conviction gi order adu numit kuntrani gi oina suspend tawduna thamlaga appeal satnabi kudong saba pi khibani adu moina mamang thagi kungo humdir conviction pi khibaga panthadana Rahul Gandhi bu Lok Sabha secretariat gi mathangi numitta tholakhiba notification namana MP oibri disqualify tawkhibani masigi mathakta mongon allot torakhiba banglo phawa thadoknaba akaknaba matam pirakhibani aduga Rahul Gandhi gi mathakta satharakliba thabak thawong sing asigi mayoktana Congress na Leibak sin matuna Zaibar Saitragaha gi khongsit leptana sangsilaklibani hainasu pawsda makhatana palli Makasa tarakpoina to papom na miyoi marina haksang manung lupa crore ama makai henbagi sana phumlaga purambagi case objection report piraktabagi maram ko na pendrai mamang thagi tara da Imphal gi Tulihal International Airport gi Directorate of Revenue Intelligence Imphal Regionals Unit ki Intelligence Officer BT Alan Inpuina lusingba Directorate asigi personal singna haksang manung da sana losinduna puna bhonarama miyoi mari fagatkhibagi case senariba miyoi marina BLPB na haijarakpada Directorate asigi maikei de lepkhiba Special Public Prosecutor na objection report piraktabagi matangda court acquisition gi maikei de leppa council na phungdorokhiba wafamda ko na apeno poktabadigi mathang thagi tarukta bail petition sing khananaba objection report piraknaba amuhana khankhre thaudo osida haksang manung da lupa crore amaga lakh humfuga mathoiga lising marfuga nipanga sanipanga nifuga nithogi mamal oigedaba sanagram lisingani ga samapan ga taraga tereka point maudra ga taruk hapsinduna purambadigi forkhiba miyosingna Kerala gi Thalayar village ki Karubari dagi Shuhaib KB saikun ga taruk apokpa Basir KK Kerala gi Karubata Kanumal dagi Shihab KK saikun traga nepan apokpa moithi Lilong Turel ahan bidigi Abdul Rahman saikun tra apokpa Abdul Hai amasum Borayang bi awang lekai digi yumkhaibam inaw sai kuntra apokpa fizau dini makhoi mari na sana sing asi pethok walaba matungda plastic rubber na packet tawraga hoksang manungda phumlaga punna bohotna ramani haidi thaudo sigi mayokta makhoi gi mathakta Custom Act 1962 gi section 135 clause 1 clause B 135 clause 1 clause I clause A amasung clause 1 clause I clause C gi makhada case ma lokhotna judicial custody thamlakhibani Seraksida makhoi marina sub judicial magistrate Imphal West ki court BLPB na pahai sarapadigi Directorate asigi special PP da pawpi rurubada mak mosamak mamang thagi kuntra ka mathoi da court asida lakhiba ka loinana mak mid ki surgery ama tawgadabana maram oiraduna mathau tawa procedure singi damak sayolamagi matam PB na pahai sarakhi hari Adumaina mo acquisition gi maikei da lebriba council gi maikei degi di acquisition na BLPB na pahai jarakpi matungina Directorate asidagi pirakadaba objection report adu matamsan piraktribisi Directorate asigi special PP na Directorate asida CLP na bahai bada pidabadagi objection report piraktabu oigani haibigi allegation pawba court thamki Panma yabadi BLPB hai jarakpadigi mamang thagi taraga mangada ko na petition sing adubu register tawduna lokhatpaga loinana numitumak tara case asigi IO dagi
ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पीरकनबा खनखिबगा लोइनना बेलगी मेटर खननबा मतम मार्च 19 इंग 2023 लेपखि मसिदसु ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पीरक्तबदिगी अमुआना मार्च 23 लेपखि अदुबो हंजिन हंजिन लेपलबसु डायरेक्टोरेट असिगी माइकेदिगी ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पीरक्तबदिगी था असिगी अमर कोना डायरेक्टोरेट असिगी माइकेदिगी पीरकदब ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पीरकनबा खनख्रबा फावदा अमुकसु पीरखिद्रे हाइदि फिवम असिदा कोन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पीरक्तबगी मरमनि हाइदुना फोंदोरक्लिबा वाफमसिंग यानिंगदब उखिबगा लोइनना मसिगी मरमद रिपोर्ट अमा था असिगी अमदगी पारगा पुंग हुमद्रागनति फावगी मनुंगदा पीरक्तरबदि कोन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट अमति याउद्रबसु बेलगी मेटर असिगी प्रोसीडिंग मखा सथरगा नाखि अदुगा लोइनना डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की मेकेडिगी पिखलफम थोक्लिबा रिपोर्ट असि था असिगी तरुक्ता पिखलकनबा अमुक हना खंगनखिबगा लोइनना नुमित असिदा हियरिंग सथगने हाइना लेपनख्रे हाइरेनिसु पाउसना मखाताना स्पलकली मखा सथरकपोइना सनालाइबा पाउसेदिगे तोप मरोइबि इ पाउ खरमु मयामदा थमजगे उरखुल टाउन बोम बखाइबदा मयांग मंगा सोक्ले अनिगी फिबम लुरि उरखुल टाउन लैबा violence search manakta ngasi numidang pung taruk makhairom tarakpada matik mayai senba IED ma pokhaibada manak nakpada dukan phamba madi lambi da thela ilakpa nan manipuri manga sokle police tagi phamba pawgi matuk ina bom adu violence search ki manak nakpada leiba dukan pareng amagi mamang na pokhairakhibani matamadura dukan sing adu thong lon sinana ba honari ngai de dukan phamba miyoi mari soki loinana matamadura lambi da thela induna lakpa nan manipuri ama soki hari बॉम पुखाइबगी थौदोदुर सोक्लब मियोइसिंग अदुदि बिहारदगी मंगल महंता संजय कुमार प्रसाद सत्यनारायण गुप्तनी लोइनना कंगला तोंबीदगी अर्जुन दान अमसुम लैमखोंदगी संजय ऑपरेटिनी सोक्लब मियोइ खुदिमा खुदक्त उरकुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुखतुना लेकनखि मंगल महंता सयखैग मंगागी मखोंगनि मक अमसुम मनंगल बॉम मसिना पानखि नारायण गुप्ता सही कुंथ्रा की ये थंग मखुद निंगोंदा बॉम मसिना पानखि संजय कुमार प्रसाद सही कुंथ्रा की ममाय मखुद मखोंग बॉम मसिना पानखि अर्जुन दान सही कुन गुतरुक संजय उपरेथी सही कुन गतरेना मखोंग मखुद सोकी मखोई मनुंगदा मंगल संजय कुमार फिबम खर लूना सोकपदि इम्फाल लयेंगनब पुरखरे हाइरेनसु पाउसदा मखाताना फोंदोरक्ली मकासा तरक पोइना तो पपामना गेटवे सिटी के अयाबा पिबिनब मिनिस्टर खेमसाना यूनियन मिनिस्टर तक्सिंख्रे अर्बन मिनिस्टर की टीम अथुबुर इम्फाल लाक्तुना येंगसिनगदौरी मणिपुर तुंगान तुंगान प्रोजेक्ट सिंग पैखनबी की मतांगना मुहुत मिनिस्टर वाई खेमसाना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्बन अफेयर्स कौशल के सोरग उनदुना स्टेट असिदा पैखतकदबा प्रोजेक्ट सिंग की मतांगना वाफम क्या कुमना खनखरे अर्बन मिनिस्टर की टीम अथुबा इम्फाल थरकलगा येंगसिन हलगन हैनस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्बन अफेयर्स कौशल किशोर थाजब पिरकली हैन मिनिस्टर युमनाम खेमसाना फोंदोरकली ngasi nungtil यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को उनखिबा दुगी मतांगना मुहुत मिनिस्टर वाई खेमसान हाय तरा मंगा सुब फाइनेंस कमीशन की सेंथंग मखार लेबा सिदा इनक्यूबेशंस ऑफ न्यू सिटीजन की अनौब सिटी मपन सेमकतनबा थबक लखलकली हाइरिब अनौब सिटी मपन सिगी मनुंग अनीना अवांग नोंपोक अमसुम सिंगी स्टेट सिंग पैखकदबनी तारेना असब स्टेट सिंग सागदरिबनी हाउजु फावबद लेपा सिगी स्टेट कुनगा मथोइना प्रोजेक्ट असिगी अप्लाई तौरपदा सिंगी स्टेट अमसुम अवांग नोंपोक स्टेट सिंगदगी तारे खतम यावरी हाइरिब प्रोजेक्ट असिगी मखार मणिपुर की ओइना गेटवे सिटी अमा इंडो म्यांमार नेशनल हाईवे परिंगदा सेमगनबा थौरांग तौरी लैखा लंबीद म्यांमार फावरग इंडिया इंटरनेशनल लमकोइबसिंगना हाइरिब लंबी असि फावरग लाकदरिबनी सेमगदरिबा अनौब सिटी असि यैथिबि लकोल सानब थौरांग तौरी अनौब सिटी असि सागनबगिदमक लम हेक्टर कुनगा मंगागी मथौ ताबद स्टेटना हेक्टर यांखै पीरे लोइनना प्रोजेक्ट असि पाइखतपद मथौ ताबा क्राइटेरिया सिंग लोइनमक लखतखरे मणिपुर म्यांमार ताइनब यामना मरुओइब इंडिया की स्टेट अमा ओइबना हाइरिब गेटवे सिटी असि सोइदना साबि अयापा पिबिनबा मागना मिनिस्टर की पुनिंग सिंसिनखि मिनिस्टर खेमसाना हाई स्टेट अतैदा हाना पैखतपा हौख्रबा डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंग स्टेट असिदसु पैखतपा हौनबा वाफमसि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ना तक्सिंखि हाउसिंग मॉडल असि अतोप पोलम सिंग सिजनरगा युम साना प्रोजेक्ट अमनि हाइरिब प्रोजेक्ट असि मापुंग फाना पैखनबा होनबदा सेंटर ना मतेंग पांगबिनबा तक्सिंखि मांगना हाई सेंटर ना पैखलिबा गल्बनाइजिंग ऑर्गेनिक्स बायो एग्रो रिसोर्स दन स्कीम की मखार अनौबा वेस्ट टू वेस्ट प्लान सौंगा लेबा सागदबगी मनुंगदा अर्बन एरिया प्लान हुमद्रागा मंगा यावरिबसिदा इम्फाल योहनबिना वाइजखि ngasi यूनियन मिनिस्टर उनबदुदा स्वास्थ्य भारत मिशन 2.0 की मखादा हौजिक लैरिबा एमटी सामगी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑगमेंटेशन तौनबा खनबिनबा वाफम यूनियन मिनिस्टर तक्सिंखि कुमजा इंग्लिश सिंगनि तरागा मथुगी सेंसस की मतुइना स्टेट असिगी अर्बन पॉपुलेशन
लाख तरुक लिसिंग तरागा मापन समरी हुमद्राग निपान के मनुंग इम्फाल खक्तद मियोय लाख अनिग लिसिंग हुमफुग निपान सनीग निफुग हुमदे लेरी स्टेट असिदा क्लास 2 टाउन अमत लेते हौजिक लेदिबा ट्रीटमेंट प्लान असिन स्टेट असिदा पुथोकलिबा सोलिड वेस्ट सिंग निंथीना अंगन मद खुदोंग सादब लेबना मसिबु हेना सखोट हननबगी तंगाई फदब ले हाइनस मिनिस्टर कैम्साना यूनियन मिनिस्टर की पुनिंग सिंग ख्याखि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्बन अफेयर्स कौसाल किशोर नंगसी मोट मिनिस्टर ना लन खलिब प्रोजेक्ट सिंग असि गेंगसिंदुना थबक तो ओंथोकनब अयाबा पीगनी हाइबगी थाजब पीबग लोइनना अथुब मतमदा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ऑफिशियल टीम अमा इम्फालदा थारक्तुना थबक सिंग असि येंगसिलगा अथुब मतमदा पेखतप यानबा होनबदा मतेंग पांगन हेनसु थाजब पिरखि हाइखि मिनिस्टर वाई खेमसाना असि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनखिबा दुदा माकी जॉइंट सेक्रेटरी मुहुत के बोबो हानगी सिप टाउन प्लानर एंड गिट कुमार सुलोइन की हाइरेनसु पाउस मखाताना पलकली अतोप पावमदना मु अछुमगी खोंजंग यानब पुरकपदगी हंदोखरे रिम्स हॉस्पिटल की ग्रुप सीएमडी डी की पोस्टिंग थाबक लौबगी मतंगदा असुमना यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना हयेंग अयु पुंग 6 तगी नुंथल पुंग 6 फावबसिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग बन कौगनी हाइनसु लौथोकलंबा अदु ngasi authority की वरी सानाबदा यानब पुरकपदगी बन हंदोखरे ngasi nungthil pung mari makai tabji asumgi thomis manipulenga ki tribals affairs minister Leibak hokip hill areas committee ki chairman Dipu Gangmai health minister Dr S Ranjan manipur lenga ki additional secretary health bihi bungnungmang rims ki director Dr Priyosakhi medical superintendent Sanjib Nepram rims ki deputy director administration Naurem Indra Kumar nasung miyoising sargaki wari sanabadu numidang pung tara makai phawsa takhi loinana hiramari da yanaba puraktuna memorandum of agreement ama khuyek pinaki achum president pongthing thang lufeng secretary SR Andrea rims ki director S Priyosakhi superintendent amasu deputy directors administration puna khuyek pinaki ba memorandum agreement aduda hai हौकिब मार्च अहुम थोकिब LD की थबक हाइदोपगी नोटिफिकेशन तो कक्थलगनी लोइनना सयोलामगी मनुंगदा AC कोटा सादा अहुम OBC की सादा तरागोम तो ST की सादा कुंत्रागा मरीदा होलगा फलदु नौना लथोलगनी लोइनना मतुंग तरकपद रिम्स की ओइना ग्रुप C अमसुम D की थबक लौबदा हाइरिब कोटा से अदुमक सनरगनी लोइनना असुमना कौकिब बनदुसु हंदोकपा हाइब वाफम सिंग सिदा याना खिबने हाइरि अतोपा पावमनम एक्सीडेंट मियुएमा सिरे मंगा सुक्ले खोंजोम पुलिस स्टेशन की मनुंग सदम खोंजोम बाजार में याद ngasi nungthil Honda City amaga diesel auto amaga thingzinabada miyoy ama shiri mga sokle press na phongba pawgi matung ina thawdo asi ngasi nungthil pung ahum makhai rom tabada thokibani Honda City registration number DL3CCK 94A2 asina Sandel dagi Impala lakpani duga diesel auto registration number MN01L 3729 asina yari pokti palir tamna lakpada Leibak thiba thawdo da thokibani hari थाउदो अदुर लैखिद्रब ऑक्टो अदुर तोंगलक मिये दुदी सलाम खान से कुंत्रा अपोक गेमिंग रशीद कवि मा यरिपो संगमदाबी मकाले खाइदेगिनी सहायदे दुगा ऑक्टो अदुब थरकलिबे ड्राइवर सलीम से कुंत्रा गनि पन अपोक गेमिंग रियाजुद्दीन सोपदगी रास मिनिस्ट्री द पुखतुन लेकनखरे मा यरिपो यमबेमदगिन हाइदि होंडा सिटी अदुना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लेफम खुनाउदगी आनंद कौबा मियोमना थरकबनी ड्राइवर थारक गाड़ी मखोई मरी तोंखी मखोई मरी मक्सु सोपदी रास मिनिस्ट्री लेकनखरे अदुमपु का हेन सुपदी ओय याहौद्रे हाइदेनसु पाउस त फोंदोरकली अमरोमदना पोनाफम पाउसी दिगि लखोसरका न मयामना थमजगे NCERT ना क्लास 12 की हिस्ट्री सिलेबस तगी मुगल इंपियर की चैप्टर लौथोखरे लेबास द लैरिबा NCERT की नियम सनबा स्कूल खुदिंग की क्लास 12 की हिस्ट्री लैरेक्तगी मुगल इंपियर की चैप्टर लौथोकपा यावना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लाइरिक सिंग रिवाइज तौखरे क्लास 12 की हिस्ट्री लाइरिक्तगी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स दी मुगल्स कोड तारुक सुबह मसुम तारागतरे सुबह सेंचुरी सी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 दगी लौथोखरे मसिग मानना NCERT ना हिंदी की लाइरिक सिंग दगी सैरेंग मसुम पैराग्राफ खरा से लौथोलगने सेमदोकलगदिबसिंग असि एकेडमिक सेक्शन 2023-24 दगी सनबा होगनी हिस्ट्री अमसुम हिंदी लाइरिक की मथक्ता क्लास 12 की सिविक्स लाइरिक सु रिवाइज तौखी लाइरिक असिदगी अमेरिकन्स हेगेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स अमसुम दी कोल्ड वॉर इरा कौब चैप्टर अनि असि लौथोखी अहोंगबो सिगी सरुक अमा ओइना क्लास 12 की इंडियंस पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस यावबा राइज ऑफ पॉपुलर्स मूवमेंट अमसुम इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की चैप्टर सु लौथोखी NCERT ना होंदो होंजिन तौखिबा सिगी सरुक अमा ओइना क्लास 10 अमसुम 11 की लाइरिक सिंगदगी डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी पॉपुलर्स स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स अमसुम चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी हाइबा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अनि की चैप्टर सिंग असि लौथोखी
Class 11 tamba World History dagi Central Islamic Dance Class of Cultures amasung Industrial Revolution ki chapter sing lauthok yan su paus na makatarakli loisilakpu ni Steel Express dagi to paw na Manipur NRC sa nahana ba uniform oiba land law ama thamna ba mitai maitai ST ohena ba Shiva Sena na memorandum sing piragani Manipur National Register of Citizens NRC Manipur sa nahana ba uniform oiba land law ama thamna ba madi mitai maitai schedule tribe list yahona na Shiva Sena Manipur Pradesh ki mifamna warep law loina PM Union Home Minister na singbada memorandum pina ba executive meeting na warep law kre hai ni hani su fongdurakli ngasi Dr. M Tombiga unaba man ma no wapam si fongdurakibani ma na makatara dun hai Manipur si mising yamza khitra bi state amani lairiba yellow missing ngak sinana ba ILP satnara ba matungda NRC satna hansi haibasi tangai padar pa mani party asina su yana lumna lawi ado hausuku nati myam paus matanga sa lusinjara games myam puna no pa update ngaminasi